በጣም ያሳዝናል። ምንም ልብሱ እንኳን የምንቀይርበት ሰላት የምንሰግድበት እንኳን የለም። ጽዳት እንኳን የለውም እስር ቤቱ ማለት ነው። ሰላት መስገጃ እንኳን የለንም። ጸሎቱ የሚሰራበት ጸሎት እንትን የለም። እንርዳችሁ እንኳን ቢባል መንገድ እስኪ ቆይ ኪያ ወንድሜ ኪያ እያናገረች ነው። አዳምጣት። ስማኝ ወንድሜ ኪያ እያናገረች ነው። አዳምጣት። አንዴ አዳምጣትና ከእሷ ጋር ተነጋገር እስኪ። ኪያ ስልክ ውስጥ አለች። አናግራት። ኪያን አናግራት። ኪያ አናግሪው። ሌሎችም ይሰማል። አሁን እንርዳችሁ እንኳን ቢባል እንዴት ነው መሆን ያለበት? እንርዳችሁ እንኳን ብንል እንዴት ነው ማለት ሕክምና ምናምን ስትሉ እንደማያስወጣችሁ ምናምን ነግሮኛል። እና እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው? አይቻልም። መርዳትም አይቻልም። መርዳት የሚቻለው ከዚህ ስንወጣ ብቻ ነው። ምንም በራሳችን እንኳን ባለን ነገር መጠቀም አንችልም። ልብስ ማስገባት አንችልም። እንደ ደግሞ ምግብም ገዝተን በሱቁም እንደ ፍላጎት ማግኘት አንችልም። ጭራሽ ምንም ነገር በቃ መርዳት የምትችሉት ከዚህ ውስጥ ለእኛ ድምፅ ሆናችሁ ያለውን አፈና ለሌሎች ያስተላልፋችሁ እንድንወጣ ብቻ ነው። ሀገራችን በሰላም እንድንገባ ማለት ነው። አይዟችሁ። እሺ ኢንሻአላህ በቻልነው አቅም ድምፅ እንሆናለን። ምንም ነገር ማስገባት አይቻልም። ስልክ ይሄን ነገር እንዳወጣባቸው ስልክ በጣም ነው የሚፈትሹት። በየቀኑ ደግሞ እየገቡ ስልክ ይዛቸዋል የሚፈትሹት። ለምን እዚህ ውስጥ ያለው ቪዲዮ ተቀርጾ እንዳወጣባቸው በጣም ነው ጥንቃቄ ያደረጉት ማለት ነው ከሚገባው በላይ። ለምን ችግር አለ? በጣም እስር ቤት ውስጥ በጣም ያለው ከባድ ነው። አይዟችሁ፣ ራሳችሁን ጠብቁ። በቻልነው አቅምኛ ከዛሬው ጀምሮ ሚዲያውን እናጨናንቀዋለን። ችግር ነው። በቻልነው አቅም ራሳችሁን ጠብቁ እናንተ። አዎ ባለፈው እንደገና እነሱ ሙዲር መጥቶ 6,000 ኢትዮጵያን ያለው እዚህ ውስጥ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም። የመንግስታችሁና የኤምባሳችሁ ችግር ነው። እኛም ምንም የምናደርገው ነገር የለም። እናንተ ምንም ችግር አትፍጠሩ ምናምን እያለ እኛ ደግሞ ዝም ብለን ድምፅ ሆኖ ነው የምንለው። አይዟችሁ ኢንሻአላህ ታገሱ፣ ዱአ አድርጉ። እኛ ምን እንትን እንላለን፣ የቻልነውን እናደርጋለን። ሙቤ እሺ፣ ሌላ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ካሉ ካርድ ካላችሁ ካርድ ልንልክላችሁ እንችላለን እንዴ? በእናታችሁ ኪያን ከቴሌ ነው ለምትደውሉት? ከግድግዳ ላይ ለምትደውሉት? ግድግዳው ስልክ ነው። ኦኬ፣ ኪያን የምታውቋት ኪያ፣ አንቺም ካርድ እየገዛሽ ሲደውሉልሽ ካርድ እየገዛሽ ላኪላቸው። እኔም ደግሞ በኔ በኩል እጆሌ ሳውዲ አረቢያ በኬ ጅርተኑ ካርድ የኩሞ በረና ካርድ ብሪሻን ተማሻንተማ ቢታቲ ወሪ ብልብሌ ኪየ ቀብደኑ ዋትሳፕ ሶንታኔ ሜሴንጀሪ ወሪ ቀብደኑ ነው ኤርጋ ኪያ፣ አንቺም ደግሞ ካርድ እያበዛሽ 10 ካርድ ባንክ ሪያል ቢሆን አዎ ላኪላቸው ከግድግዳ እንዲደውሉልሽ ማለት ነው። እኔም እልካለሁ። ኦኬ እሺ። ኦቦሌሶ ዱባዱ ቆይ እስኪ ማን ሄዳ ወይቲ ከሆነ ቦታ እየተደወለ ነው ከሳውዲ እስር ቤት ከሆነ እስኪ ሊያቸው። አትዝጉ፣ እናንተም አትዝጉ። ባልባል ቀጥልሽ ዘግቷል። የላ ቲቡቪ ኦቦሌሶ አያ kana keessatti ammoo fakkeenya imbaasiin keenya guyyaa tokko illee dhufee jechuudha rakkina keenya maal keessa harka jirru ummanni kun beela keessa jiramoo qabbana keessa jiramoo oowwa keessa jiramoo jee takka guyyaa tokkoof dhufeellee ummata isaa kana guyyaa takka illee dhufee ilaalee hin beeku. Gudii wanni gartee biyya kana dhufneef raftee dalaganneef jijjiiruudhaaf malee siyaasaa mootummaa fonqolchuuti miti. Kana keessatti maaliif ummanni keenya dararamaa jira? Bakkiteen nuti rabnuu fi bakkiteen shintibeetii itti dhaqamu tokko jechuun miila duwwaadhaa shintibeetii seentee achi keessaa baatee akkuma salaatta jechuudha. Uummanni bakkiteen itti salaatuu hin jiru jechuudha. Manni kilaasiin guutuun isaa cufamaadha. Kalaasa namni guutee jechuudha. Kilaasii tokko keessa nama 200 gala. Namni akkaatuma itti salaatuu dhabaa jira. Namni cittaa'ee dhufee jira, wal baqataa jira jechuudha. Namni kana keessatti gara bonkootiinis namni qoftii takkittidha nyaataa jechuudha. Maaliif rakkinni kun marti maaliif agartee kana dura gaafa uummanni miidhamaa ture rakkina biyyattiin rabsharra jirtuu fi ammaan tana rabshaanis akka biyya hin jirre quba qabama. Maaliif nu dagate mootummaan keenya? Waraqaa foormiidha nu guutanii jiran. Erga guutan deebi'anii nurraa guuran jechuudha. Waraqaa silaa ittiin galluu kana deebi'anii nurraa guuranii jechuudha. Rakkoon maali? Sababa kana
manni oluma guuruu malee wanni jalaa fe'amu takkallee isaa kan jirtu manni hidhaa guutame walumarra guuranii jiranii jechaadha. Dhalaan isin ta'ee dura ta'a. Har'a tagaraa qabduu fi tadhaltee baatii hin ga'e fuudhanii mana hidhaa kanatti ol darban jechuudha. Kana keessatti akkaataan dhiqannaatii fi gartee qulqullinni isiitis hin jiru achi keessatti miidhamaa jirti jechuudha. Hedduu akka miidhamaa jirra. Kanaafuu nu jabaadhaa hanga danda'ame ustaazotii keenyatti siin gartee nu dabarsaadha. Akka nutti irrabne gartee hundi isaaniitu ilmaan isaaniiti warroonni akka nutti kamte miidhamaa jiru kuni maaliif gartee osanii rafanii maaliif jitiisan ta'uun qabu kun. Inshallah. Innis nu bakka eegalameera tiktokiin tacanannaqeera feesbuukiinis akkasuma eegalee jira sagaleen eegalee jira wal beellamnee akkasuma kaardiilee isinii ergina wal beellamnee inshallah sagalee keessan waraabbanna. Deebinee isinii bilbilaa lakkoofsa. Kiyyaattis bilbilaashii. Kiyyaattis isiniif qopheessa lakkoofsa Ahmadiin Jabal Shaamiin biroo aktiivistoota isiniif qopheessa inshallah dhagaasee nan barbaada. Isinis kiyyaatti illee bilbilaashii ijoollee achi jiran kiyyaatti isa bilbilan. Kan bantu kiyyaatti bilbilan hin beeku. ለኪያ ይደውሉ እዛ ያሉ ልጆች ለኪያ ይደውሉ ከሷ በከለም አይደን ድምጽ እንሆናለን አለው ችግር የለውም ምን ይደውሉ እሺ ቴንክ ዩ በቃ ያለውን ነገር እንቋጭና ሁላችሁም እዚህ የተፈለገው እነሱን ማስለቀስ ወይ ደግሞ የነሱ ችግር ደስ ብሎ ሳይሆን ሁላችንም ቲክቶክ ላይ ፌስቡክ ላይ ያለን ሚዲያ ላይ ማለት ነው ማጨናነቅ አለብን እመኑን አንድ ሳምንት አይቆዩም እና ቀጥሉ ማኪ ዌልካም ባለፈውም እንደዚህ ገለጽ ሆኖ ነው የሄዱትና ሙባረክ እሺ ክያ እየጨረሽና በቃ አልተይ ከሆነ ችግር የለውም ይደውሉልሻል አንቺም ደግሞ ሼር አድርጊልኝ ስልኩን ሚስጥር አድርጉት እሺ ምትልኩት ስትልኩ ሚስጥር አድርጉት ላ የግዳ ስለሆነ ችግር የለውም አይሰራም ከዚህ አይደለም ክያ ጨረሽና እስኪ መኪም ትቀጥል ድምጽ ነው እንቀጥል ለስ ጎ ክያ የባለፈው እንደዚህ አቡ አይሽ ኮያ ናውብሳ አየ አጥምርቱ ነሞን ጀራ ሄዱ ጅሩ ጥሙርቴ አባቱ እሺ ክያዬ ኦሶ ነመዱራ ዱፈ ከሱሜ ሲተሪ ጋር ያውራ ችግር የለውም ይደርሳል እሺ ድበዱ ሁንዲኑ ሰገሌ ነው መታ አጀባ እሺ አየ ዱጋ ከሰኒ ማሻአላህ በሬዳ ጅርተኒ አኩማ ገርቴ ሽሪያኒት አጃጁ ጅርተኒ ነምኒ ኦቦሌይሳ ሳ በከ ገርቴ ኢኒት ረከቴ ጨልጀደ ኢላሉ ነማምቲ ጀዳ ሽሪያኒ akkasuma inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan jedha kanaafu rabbiini haqa gartee hojjechuutti gaarii hojjechuutti amara ajaja obboleeyyan keenya mana gartee hidhaa jiran rabbi isin habaasun jedha kanatti aansee ammas mootummaa biyyaa hadaraa lammii kan kee eeggadhu lammii kan kee harka irra qabadhu yooti gartee lammii kan kee yooti lammii አባዩሽ ማኔዳ ረደወለን ያመስ አሁንም ደውሏል ሁላችሁም በእናታችሁ ኮፒሊንክ ሼር አድርጉ ቅረጹ ይሄን ድምጽ ከድር ነው ቅረጹ ሌትስ ጎ ባል ሰላም ነው ወንድማችን አለን ሰላም እንዴት ናችሁ ላችሁ ኢትዮጵያኖች ባላችሁ 1500 ሰው ነው ያዳመጣ ያለው ባል ሼር ያድርጉ ታብታብ ያድርጉ ቀጥል ያለው ችግር እስር ቤት እንግዲህ ያለውን ችግር በአብዛኛው በኦሮምኛም በትግርኛም አሳውቀዋቸዋል ያው እንደምታውቀው ከገባን ኦልሞስት አንድ 3 ወር ሆነናል ከኛ በፊት ከ6 ወር በፊት ከ7 ወር በፊት የታሰሩ እስረኞች አሉ ያው እስካሁን ድረስ ከአረፋ በፊት ለአረፋ ትሄዳላችሁ ምናምን ብለው ነበር ስራም ይበዛል መሰለኝ ኤምባሲ ጋር እዚህ ወደ 6000 እስረኛ አለ ሪያድ ጅዳም እንደዚህ ወደ 40 ምናምን ኢንሻአላህ ኦልሞስት ከ50000 በላይ እስረኛ ነው ያለው ከድንበር ገብተው ያሉት ጋር ማለት ነው ስለዚህ ስራ ሊደራረብ ይችላል ሆኖም ግን ቢያንስ በተሻለ መጠን እንኳን በየሳምንቱ መንግስት በአፋጣኝ እንዲወስድ እንፈልጋለን ስቃዩ በጣም ከባድ ነው እዚህ ረሃብ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ከድሮ እስከ 10 ኪሎ ገብተናል ወደ 5 ደርሰናል ማለት ነው ወላሂ ነው ማለት ሁሉም ሰው ነው ምክንያቱም አንድ ኩብዝ ነው የሚሰጠው እቺ ሱሷ ኩብዝ አለች አይደል አራቷ ሀባ ለአራት ሰው ነው የሚሰጠው እንደዛም ሆኖ ግድያ ነው መናተፍ ነው እና በጣም ከባድ ነው ሰው ይታመማል በየጊዜው ሽንት ቤቱ 4-5 ነው በጣም ወረፋ አለ ሰላት ለመስገድ በጣም ተደራርበ ነው በጣም ችግር ነው በጣም እና በተቻለ መጠን አሁንም ኤምባሲው
በፍጥነት የኢትዮጵያ መንግስት ጋር መክሮ በፍጥነት እንዲወስዱ ነው የምንፈልገው። እኛ ሀገራችን ገብተን በሰላም መኖር ነው የምንፈልገው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ መተ ኦሮሞ ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ትልቅ ጥፋት አጥፍተናል። ያው እዚህ ጀማው ጋር ያለው ሰው ጋር ሁሉን ነገር ይቅርታ ብያለሁኝ። በዚሁ አጋጣሚ የኦሮሞ ልጆች በጣም ትልቅ ይቅርታ እንድታደርጉልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። እንግዲህ አላህ በሰላም ሀገራችን ያስገባን። ሁላችሁም ኢትዮጵያኖች በአንድ ሆነን ድምፅ እንሆን፣ መንግስትን በፍጥነት እንዲወስደን ነው የምንፈልገው። ኢንሻአላህ አብሽር። ወላሂ ድምፅ እየሆን ነው። በብሔር በሃይማኖት ሳንለያይ አሁንም እነትያም አሉ አንድ ገስት ላይ ብዙ የተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ድምፅ እየሆን ከ2400 በላይ ሰው እያወራን ነበር። አሁንም አይዟችሁ በርቱልን። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ነው። አንተም እንዳልከው ሁሉም ይሳሰታል። የማይደረግ ነገር የለም። አይዟችሁ ወላሂ አንድ ላይ ነው። በሃይማኖት በዘር ሳንለይ በቀለም ሳንለይ ድምፅ የምንሆንላችሁ አይዟችሁ በርቱ። እናንተም እዛ ተደጋገፉ በእናታችሁ። አሁን እንደ ድሮ እንደዚህ መናት ምንም መፍትሄ የለውም። ያው ባለማወቅ ብዙ ነገር ይፈጠራል ሶሻል ሚዲያ ላይ እና ያው እንግዲህ ያው ፍትሌላ ሁላችሁም በአንድነት ሆነን ሀገራችን ገብተን በሰላም ሰርተን መኖር ነው የምንፈልገው። እዚህ ጋር ያለው ስቃይ ወላሂ 10 ሰው 15 ሰው የሚታመመው በየጊዜው ጉንፋን አለ፣ ሰውነት የሚያሳክ ነገር አለ። ፊታቸው አይታይም። ወላሂ አንድ ክፍል ብቻ ታስረው ነው ያሉት። ታይ ያሳዝናል። እከክ ምናምን ፊት ተቀብተ ምናምን ነው። በጣም መከራ ነው። ለዛውም ማታ ሆስፒታል ለመሄድ እባካችሁ እያለ አንድ ሰው አይወስድም። ወላሂ ነው። በዛ ላይ ስድብ አለ፣ ይሳደባሉ፣ ይማታሉ ፖሊሶቹ ማለት ነው። ሙዲር እዚህን መርጣለት ሙዲሩ እንዴት እንደሚያደርጉት ሲፈልጉን አንተ ይለዋል፣ ይመጣዋል፣ ይሰድበዋል፣ ምራቃቸውን ይተፉባል። ጭራሽ እንደ ሌላ ዜጋ እንኳን በክብር ነው የሚያስተናግዱት። እኛ ኢትዮጵያኖች እንዴት እንደሚያንቋሹ ማለት ነው። ሀይዋን ይላሉ፣ ከልብ ይላሉ። የማይሉት ነገር የለም። በጣም ያሳዝናል። ልክ እኛ መንግስት እንደሌለን ነው። የእውነት ወላሂ በጣም ነው የሚያሳዝነው። የሌላ ዜጋ በስነስርዓት ነው የሚያዋሩት መስሪዎችን። ሌላ አይነት ዜጋ በስነስርዓት በር መጥተው ምናምን፣ እኛ በር ስንመጣ አይደለም በር መምጣት እባካችሁ ስለ እያለቀብን ራሱ አይሰሙንም። ከልብ ምናምን ሀይዋን መማጣት ነው። ዱላ አለ፣ ኤሌክትሪክ አለ። ከስንት ሰው ነው ከህይወት የተረፈው? እኔ ራሱ ደብድበውኛል። ፌንት ሰርቼ በመከራ ፖሊሶቹ መጥተውኝ ማለት ነው። በኤሌክትሪክ ያመጣዋል። በቃ እንደዚህ ነው። ምንም አንዳንድ ኤምባሲ እንኳን መምጣት አለበት፣ ማየት መቻል አለበት፣ መጎብኘት፣ ችግራችን መጠየቅ። ምን ችግር አለ? ዳግም ወደዚህ ሀገር የሚመጣም ሰው አይደለም። ሁሉም መሮታል፣ ያስጠላል። በዛ ላይ አንዳንዴ በየክፍል ፖሊስ ጋር ሁሉ ይማታል፣ ደንግጠው ማለት ነው። እየተማቱ እየደበደቡ ነው። ስለዚህ መንግስት ደግሞ በፈጣሪ ወደ ሀገራችን ገብተን ነው የምንፈልገው። ስቃይ በርትቷል በጣም። ከኮሮና የባሰ ችግር ነው ያለው እዚህ። በጣም ያሳዝናል፣ ወላሂ በጣም ያሳዝናል። አይዞህ ወንድሜ፣ ያለ ስምና ነው ችግር፣ ስምና ነው። አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። ወላሂ እኛም ቀንና ማታ ከዛሬ ጀምረን ወላሂ ቀብጠን አንተኛ። እኛም እስር ቤት ባንሆንም እንዲወስድ ነው የምንፈልገው። ሀገራችን ገብተን ሰላም መኖር ነው የምንፈልገው። እኛ ዘወከባ ምናምን አስጠልቷል። ለ3 ዓመት የተደረገ ያለው ጦርነት ይብቃን በቃ። ከዚህ በኋላ ጭቅጭቅ ምንም ነገር በሰላም ሀገራችን መገንባት ሰርተን ያሰራራት ሊስትሮ እንዲሆን ሰርተን እንበላለን። ስደት በቃ። እሺ እናመሰግናለን ወንድማችን። አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። አላህ ያውጣችሁ። በዱዓም በድሬሆብያን ነግራት አይዟችሁ። አይ ችግር የለውም። እኔ በውስጥ ስለማገኘው ችግር የለውም። ወይኔ obboleessa koo wallahi yoo amma dubbannu waan xiqqaa isinif fakkaata. Wanni takka mootu wanti miidiyaa irratti waraabamee ergamu jechuudhaaf jawwaala takka seenuunii fi baantii nu baraabbaran akki biraa hafu hin bilbilatan kan jedhan siimii guutuu baraabbaranii sibiila nutti qabanii akka nama baankii seenuu heduu kanatti nama baraabbaranii wannummaan takka jireenya jenneetiin silaa isitti ibsuu hin dandeenyu. Dhugaatitti ni baane osoo miidiyaa jawwaala qabaannee nama waraabnee sitti erginu taate ilma namaati jechuu hin dandeenyu. Garuu nuti hin jijjiiramne jennee biyyaa baane malee biyya seenna irratti dhiibbaa geessina jechuudhaaf biyyaa baane miti. Obboleessa kiyya ilmi namaatii miti sareellen kabajaa qabdi nu biratti jechuudha. Maaliif kanarra duunee osoo biyyee uffannee irra filanna nuti. Du'a filanna guutuun kenna osoo dhumne jedhaa jiran. Maaliif guyyaan hin jenne malee nama dhukkubsatu mana yaalaa geessuu hin danda'ani. Nama miidhameetiin garaadhaaf yoo namni hin geessu wanti kun jedhan gabbaasanii nama tumanii boodarratti akira yoo nullee nun geessu akkamiin nyaanna jennee nuti wanni jennu akkasitti fuudhanii nama tumanii tumaan jettamoo uffata takka hin qabnu, battaaniyaan takka ofirraa hin qabnu, laasii takkitti
riyaala shaniin kan bitannu dhufanii guyyarraa barabbaranii nurra yaasanii laasii malee akkanatti 20 isaa ka mufayyamni nurraan dhaabanne nutti banan. Nama mootu mana yaalaa bahe nama dadhabaa kanaa irraa fuudhanii dhiiga waraabbatan. Ka dhiiga irraa waraabbatanii yoo as dhufe gaggabeetini ka'uu dadhabee guyyaa hedduu ciise erga ciiseen booda nam bas jechuun walumaa galatti maal gootan jiruun nu keessa jiru ilma namaatiif du'aan silanna kana caalaa jechuudha. Jireenya kanarra. Abshir rabbi sin wanti isin kanuu qabu obboleessa kiyya yoo amma haasofnu nuti yoo haasofnu kana dhugaa hin fakkaatu. So miidiyaan jiraate uummanni duraanii carraa qaba. Warri akkasitti miidiyaa irratti as baase wallaahi himuu beeku. Osoo as yaafnee miidiyaadhaan si argisiifnu taate ilma namaatii miti maal inni kunii jettan waan isinitti ulfaatu. Wallaahi waan ilmi namaa keessa hin jirra. Maaliif jawwaan nurraa guuran teelee kana argannee akka tasaatiin itti fayyadamaa jirra. Kanaaf sagalee keenya kana amaanaa mootummaa keenya biraan nu ga'a. Maaluma jechuun sila maalutti ilaale maal isa goone haga namuluu nu maaluma taane nu ilma namaatii miti. Yoo nun jiraanne eenyuun bulchuu jedhanni. Dhugaa keessa shirraa. Ilmi namaa dhufee bakka kam bulchuu. Kanaaf wanti nu kana mul'ullee goone hin jiru yoo ta'ellee nuti addunyaa kanarratti illee ijoolleen suudii ka beekamtuun rakkataa fi miskiina gargaaruu fi akkasumas immootu bakka rakkoon jirtu hunda dhaabbatteetiin sagalee namaa ta'uu malee dhiibban isiin namarratti waa gootes hin jirtu yoo galataa malee hamtuun akkanatti nuun deebi'e arabaa fi namni kennallee dhufee akkanatti nu jibbuun garuu ani baay'ee tokko nutti dhaga'ama waan goonuu hin qabnu gaafa rabbiin as keessaa nu baase waan jennee dubbanna garuu allahu alame akka ija tanaatiin namni ji'a tokko eeganatti hin fakkaatu obboleessa kiyya akkasitti amaanaa isinitti haa ta'u hamma dandeettii rabbiin isinii kenneen nuu iyyaa miidiyaa OMN irratti illee nuu iyyaa miidiyaa guutumaan guututti wanta ilma miidiyaan itti fayyadamu guutuun nuu ga'a isiniin jenna. Inshallah abshiraa isinis dawwalaati kaardii isinii ergama kaardii isinii erginaa dawwalaati kaardii nurraa fudhadhaa lakkoofsa ustaazotaa aktivistoota tokko isinii kennina akkasuma inshallah waadaadhaa dhaqaamnee yeroo nama hedduu of jalatti argine sagalee isinii taanaa bakka dhanne hundatti sagalee isinii ta'utti fufa abshiraa jabaadhaa wal deeggaraa hin wal lolinaa waliin arrabsinaa waliin miidhinaa waliin jabaadhaa isiniin jennaa galatooma. Nama lubbuudhaan jirutu bari wal miidha wanni gataa nuti jechuun haga jirru nu ofii kennaa nama waa jajjaba tokkotu bari waa wal dhabaa beekta. Teennafuu laafne maal irratti wal dhabna obboleessa godha. Abshir. Inshallah sagalee isinii taana. Akkasitti inshallah lakkoofsota miidiyaa gurguddaan isiniif kan qopheessa. Isiniif kan qopheessa. Ayye. Obboleewwan keenya kaardii warri biyya faranjii jirtanu kaardii naa erguu keessan hin dagatinaa warri erguu dandeessanu lakkoofsa koo barreessuu danda'u warri ergasittan keessanii madda rakkoon qabu warri Saudii immoo mesenjeraani kaardii itti ijoolleen girgiddaa irratti hin dawwalatanu warri kanaan dura naa ergaa turtan naa ergaatii nan ergaa fi lakkoofsa ustaazotaa barbaadee bilbilee kennaa fi obboleessa keenya Abu Aish dubbadhu makshiin illee dubbattu gabaabsi gaa deeqaa tokko fudhaa. Yookaan deeqaa lama. Ayyee hin dheeressu. Wallahi ati irra jirta jechuun namni natti mee jennaan amma garee adda kutee yookaan barnoota adda kuteetiin dhufe. Maaliif wanni kun waan muhimmiidha. Waan gartee nurra dirqama ta'uudha jechuun haasa'uun obboleessa keenya obboleettii keenya mana gartee hidhaa jiraniif jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya wanni gartee isinii dhaamu jarri mana hidhaallee rabbiin obsa isiniif haa kennus rabbiin mana gartee azaabaa sana keessa rabbii isin haa baasuun jedha. Kanatti aansee biyyattiin deebi'a. Obboleeyyan jarri gartee biyya jirtanu jarri gartee beekamtii qabdanu jarri nuti isin kabajnu jarri sadarkaa keessan nuti gartee isin ol fuune rabbiinis gartee ol isin fuudhe maqaa keessan gartee dhadhahuun maletti ni beektu hundi keessan nuuf iyya nuuf dabarsaa akkuma gartee duraaniitti baabaa keenya ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaallee inshaallah yeroo gartee tokko kottaadhuma mee abshirnuun jedhaadha ijoollee keenya kanaafillee rabbi umrii keessan isiniif dheeressu kanatti aansee ammas
aalimtoonni muftoonni gartee biyya jirtan mootummaatti nu iyyaadha wanni kun gartee isin qabataa wanni kun gartee isin ilaallataa biyyi isin hirka jirti ittiin gaafatamtanii jedhaati gartee itti nu himaadha. Maalummaa gartee maalummaa namaa namni gartee beeku wallahi namaaf ni dhimma. Maaliif jennaan ergamaan rabbii gaaf tokko osoo gartee taa'aa jiranii reef kan wahiitu gartee baatamee dhufe jechuudha. Osoo gartee dhufu ol ka'ani. Reefki suni reefka gartee amantaa biraati jechuudha. Maaliif namummaadhaaf gartee ol ka'ani. Namummaa gartee dhaaf ol ka'an jechuun namummaa qabaa namni kuni namummaa gartee isaadha sadarkaa isaadha ol fuudhuudhaaf jechuudha. Rabbiinis walaqad karramnaa banii aadama jedha. Ilmaan aadan kabajneerru jedha jechuudha. Namuu gartee kabajamaadha ilmi namaa. Horii miti bahaa'imaa miti. Kanaafuu dubbii gartee hin dheeressu obboleessa kiyya mubaarak rabbi umrii si haa dheeressu rabbiin si haa tiksu. Rabbiin wallahi baay'ee si jaalanna baay'ee isaadha maaliif jennaani yeroo hedduu gartee iyyaa turte yeroo gartee hedduu waan gartee ijoollee kana waan rakkina gartee ijoollee kana siitiitu nu yaadachiisa malee nuti gartee hirra faarra dhugaadha wallahi siitu gartee nu yaadachiisaa jira. Asittiin gartee deebi'aa biyya gartee Arabiyaa Suudi Arabiyaa kanattis illee namni as keessa jirtanullee wal mar'ii godhaadha akka gartee safaraatti deemtanii illee maal ijoollee kana nu galchaayii akka gartee jettan wal gartee mari'attanii akka ijoolleen kun mana gartee hidhaatti galan nuuf godhaadha isiniin jedha. Hin beeku sagalee kiyya gartee ni beeku jarri gartee as keessa jirtan hundinuu gartee wal beenna. Kanaafuu ijoollee kana mari'ii godhaadha isiniin jedha. Kanuma irratti gartee dhaabbadha. Inna Allaha ya'muru bil'aadli wal ihsaan. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماكي دبرني. ماكي دام ماكي خاني ماكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي منير بتكادو برضو. أكم جرتنو دي كيسانو. Akkuma amma duratti feestaala uffannee sagalee ta'u turre gama feesbuukaatiin gaafa sana guyyaa tokko osoo adda muriin Nabil Sufiyaan illee yoo beektan chaalenjii ganamarraa jechuu guyyaa takka 2-3 jee maxxansuu ture hanga guyyaa 27 maxxansuu ture. Akkasitti chaalenjii saniin furmaanni xiqqollee ta'uu ijoolleen biyyatti galuu harkattee ture. Ammallee rakkoon akkuma kaleessatti hammaatee jira bilbilaanis mubeen dhageessisaa jira waan ta'eef wanni nuti godhuu qabnu gama feesbuukaa tiktaak qofaan osoo hin ta'in laayifii qofa irratti haasofnee adda deemuu osoo hin ta'in laayifiin akkuma beektanitti ijoollee yoo waraabdee poost goote malee waanuma yeroo tanaaf taa'u feesbuuka irratti immoo yoo gabbaanii sagalee taane hanqa yeroo hedduu taa'uu danda'a. Sanmaafuu gama feesbuukaatii fi tiktaakiidhaan waraabnee akkuma amma duratti godhu turre sanitti guyyaa takkaaf osoo hin ta'in hanqa furmaanni dhufu maaliif ijoolleen tun achi keessatti ijoolleen rakkataa jirtu yoo biyyatti galanillee warra biyyaaf faayidaa qabu malee warra biyya miidhanii miti warra biyyatti dhakaa darbanii baan osoo hin ta'in warra dalagachuudhaaf baan waan ta'eef በአማርኛ ብትሉት ጠብቁ እሺ። ይኸው ኪያ አለች ታወራለች። አሁን ስልኬ በአማርኛ ብትሉት ጠብቁ እሺ። ይኸው ኪያ አለች ታወራለች። አሁን ዴቢ ጋር ወይ ዴቢ ዮኪ ደጋ ተቆሚውቲ ቀባቸው ዮኪ ቡቴሬ ቦዳ sagaleen kiyamman dhagama ደጋ ተቆሚውቲ ቀባቸው ዮኪ ቡቴሬ ቦዳ ዮኪ ቀባቸው ዮኪ ሙኒር sagaleen kiyamman dhagama يلا ماكي هيا هذا ماكي بوتيري بتوتي كيا اوري ماكي بيوت كاس جي موت برا بوتي جفتي بر موت سر بوتي بيوت كاس جي منير کوئی اوبسي بوتيري بيت ماني نجتو تي کا وا براتي بيتي تو كيدا سغلي ديبيسا يوكا ميوتي ديكا تو كوغدتي هيا علش اوري አለው ኦኬ እዚህ ያላችሁ ኢትዮጵያን በሙሉ በሳውዲ አረቢያ ለሚገኙ እስር ቤት ላሉት እህት ወንድሞቻችን ድምጽ እየሆነ ነው ያለ ነው። በሳውዲም ማለት በጅዳም በሪያድም
እንዲሁም በተለያዩ እስር ቤት ላይ ያሉት ወንድሞቻችን እየተሰቃዩና ከባድ ሁኔታ ላይ ነው አሁን የሚገኙት። እስር ቤት ውስጥ ምንም አይነት የሚበላ ነገር የለም። የተለያየ የሚያሳክክ በሽታ እንዲሁም በጣም እያመማቸው ሕክምና እንሄድ እንኳን ሲሉ እየወሰዷቸው አይደለም። በተቃራኒ እየተመቱና እየተደበደቡ ነው ያሉት። ስለዚህ በቻላችሁት አቅም ፎሎ ያላችሁ እንዲሁም ፎሎ የሌላችሁም ኮፒ ሊንክ ታፕ በማድረግ ሸር በማድረግ የሚፖስቱን ዲዩት እያደረጋችሁ ድምጽ በመሆን በፌስቡክም በቲክቶክም በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ በእንትን በማለት ድምጽ እንሆናቸው። የሆነ ያለው ነገር ሰምታችኋቸዋል። ውስጥ ሆነው ያወሩትን እዚህ የነበራችሁ እና ከባድ ሁኔታ ላይ ስለሆኑ በቻላችሁት አቅም በብሔር ምናምን ሳትከፋፈሉ ድምጽ ሆናችሁ። ቴንኪው ክያዬ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ አማርኛ ያላችሁት ይወዳንታችኋል። ስራ ላይ ማዋል ነው። ሁላችሁም ወደ ቤታችሁ ስትሄዱ አንዳንድ ቪዲዮ ፒን አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ ማስቀመጥ አለባችሁ። ፎቶቸውን ተጠቅማችሁ ድምጽ መሆን አለባችሁ። እሺ ማኪጎ አማሜ ሙተራካቲ ሁንዲ ኬኛው ፉርማኒ ሃንቀዱፉ ጊዜ ሄዱ ጊዜ ሰገሌ ታኑ ጉያ ተካፍ ጉያ ለማፍ osoo hin ta'in furmaanni kun hanqadhuufu imbaasiin Itoophiyaatileen warra imbaasiin biyya hunda jirti Suudiileen jirti miti dhaqanii akka achi dhaqanii ijoollee dhukkubsate kanaafillee furmaata godhuu qabna. Biyyatti galoo osoo hin ta'in ijoolleen amma miidhamte waan jiraniif dubartiin ulfaa waan jirtuuf dhaqanii akka ilaalan mootummaanis ijoolleen tuni biyyaa yoo galteellee biyyaaf rakkistoo osoo hin ta'in biyyaaf furmaata warra dhakaa darbee bahee miti warra dalagachuuf bahee sanilee kanallee ittiin mootummaan kun ijoollee kana nagaan akka biyyatti galchuu haa gaafannu. Saa ammaa kanarraa hundi keenyaa'u viidiyoo yoo dalannee bareedaadha. Bikka hunda gaa maaliifi tiktookiin laayifii osoo hin ta'in viidiyoo hojjetanii gadhiisuudhaaf hedduu bareedaadha, salphaadha waan ta'eef akkasumatti ammarraa eegallee hundi keenyaa irratti hirmaachuu qabna. Warri fooloo qabus warri fooloo hin qabnes hundi keenyaa hirmaannaan keenya. Maaki bilbila kana ofirraa qophisi beeku. Oi Munire, opsi Munire. Nama kana tagaleen dubbanne jira. Salaam Auri. Okay. Sila Allan carri nama biraa galchi viidiyoo ammaa tana mata wanni yoota kana maxxanseetiin dhufa. Eshi. Ani ni dhaggeeffadhaa. Ay ijoollee keenya cubbuu keessan. Ayyee. Fidadheetiin bu'aanillee amma isaa kanatti viidiyoo hojjedhaa feesbuuk irrattillee booda gama galgala laayifii. Maxxanseetiin dhufa maxxanu bakka hundatti ayyee. Sanumaafuu ijoolleen keenya hundi keessanuu ajandaa biraa dhiisaatii hundi keessanuu tiktookii kana qawwatu qabdan jechuudha. Tiktookiin kun hundinuu ijoollee teenya tan achi keessatti hidhamaa jiraniif du'uu jiran rakkataa jiran haa ta'u anilleen amma deemee viidiyoon hojjedhaa galatooma. Muniir waan jettu yoo qabaatte wayin siin jaallatte boof waan. Okay, asuun buune. Sagaleen Mubaarak Musammaa maayikii faan walitti dabalamanii godhaa turtan nama 300 olii gale. Sababa keessanitti jechuudha, rabbii waan gadiitti jechuudha. Qabsoo gaggeessitan jechuudha, daataan qabna jechuu kiyya. Amma kun zuurii achitti hafeedha malee warri duraa guutuu osoo ta'uu baatullee nama 100 meeqaatiitu sagalee isin gootaniin galee jiraa faayidaa qabaa jechuu kiyya. Humna qabdanii jechuu kiyya.